kogudusele, И есть одно объяснение церкви, et kogudus on nagu saatkond. что церковь это как судьба, Saatkond, посольство. посольство. Siis vaata, Jeesuse, kui me varsti loeme seda sündmust, И мы скоро прочитаем это событие. ja me teame, et siis Jeesus, kui ta oli Pilaatuse ees, И мы знаем, когда Иисус был у Пилата, Pilaatus oli tolleaegne valitseja. и Пилат в то время был правителем. Ta oli siis Brüsseli esindaja Он был представителем Брюсселя Tallinnas, в Таллине. eks ole, siis ta oli siuke Он как глава, peaesindaja такой главный представитель. ja tõi siis uusi käskkorraldusi. И издавал новые законы. Kui palju tuleks siis süsti teha ja kui palju tuleks haiglasse panna. Сколько нужно вакцинировать и скольких нужно положить в больницу. See oli siis Pilaatus. И это был Пилат. Ja Jeesus on Pilaatuse ees И Иисус перед Пилатом, ja ta küsib, et oled sa kuningas. он спрашивает, ты царь? Ja siis mäletate, kuidas see käis. И вы помните, как это происходило? Ma arvan, võib-olla me peame siis lugema. Я думаю, что мы могли бы прочитать это. Kuidas see lugu oli Pilaatuse juures. Как эта история развивалась у Пилата. Aga siis ja Jeesus ütleb, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast. И Иисус отвечает, что мое царство не этого мира. Mäletate, eks ole? Помните это? Ja tähendab, me oleme siin maailmas. Мы здесь, в этом мире, Meie kristlased. мы христиане. Meie, kes usume, et Jeesus on surmavõitja. Те, кто верят, что Иисус – это Победил победитель смерть. смерти. Tema on surmavõitja. Он победитель смерти. See oligi Jeesuse missioon. Это была миссия Его. Et tulla ja surra meie eest. Прийти и умереть за нас. Tema oligi Jumala tamm. И быть Агнцем Божьим. Tema oligi Jumala tamm. Быть Агнцем Божьим. See algas juba tema sündimise looga. Это началось уже с его rождения. Kui karjased olid väljal, Когда пастухи были снаружи, siis karjastele ilmusid inglid. то пастухам явился ангел. Aga need karjased siis, piibliuurijad ütlevad üheselt, et need karjased hoidsid ohvrilammaste karja. Исследователи Библии говорят, что пастухи приносили жертву. Смотрели этих овец, которые принесли жертву. Siis need olid need ohvrilambad, sest templist oli ohvriteenistus. Это были вот эти жертвы овец, это был как храм. Ja siis ja Jumala au ilmus seal. И там явилась слава Божья. Ja siis ja Jeesus oli Jumala tamm. И Иисус был агнец Божий. Johannes tunnistab sellest. И об этом говорит и свидетельствует Иоанн. Ta ütleb, vaata, see on Jumala tamm. Он говорит, посмотри, это агнец Божий, Kes kannab ära maailma pattu. который понесет грехи этого мира. Ja Jeesus tuligi selleks. И Иисус решил ради этого. Ja Johannes kirjutab, Иоанн пишет, et Jeesus tuli, et tühistada kuradi teod. что Иисус пришел аннулировать дела дьявола. Eks ole, ja me näeme kuradi tegusid. И мы видим дела дьявола. See algas juba Edenis. Это началось уже в Эдемском саду, Siis madu rääkis когда говорил змей ja pani kahtluse alla и поставил под сомнение kõik, mida Jumal oli öelnud. все то, что говорил Господь. Eks ole, ja Jumal ütleb, kas tõesti? И действительно ли так? Eks ole, mao küsimus oli see. Вопрос змея был такой. Ja vaata, me elame sellisel ajal, И мы живем в такое время, et see on nagu kõik kulmineerunud. когда все это достигло кульминации. See on nagu läinud nii kiiremaks. Это стало так быстро происходить. Siis on olemas selline teooria. И есть такая теория. See on Lehtri teooria. Это теория Naverdan по-русски лейки. Лейки. Saad aru, mis on trehtel, eks ole? Это, понимаешь, что такое лейка? Kui sa kallad midagi, eks ole, siis see on see, mille läbi sa kallad näiteks, et kallad. Это такое приспособление, с помощью которого налить в узкое место нужно. Ja siis ta ütleb, ja siis nad teadlased on teinud kindlaks, et mida lõpupoole, И сделали таким более уверенным, что чем ближе к концу, seda kiiremini see asi hakkab voolama. тем быстрее это начинает течь. Et see on nagu see ongi see Lehtri seadus. Это цель воронки. Varonka. Siis see on see seadus, et lõpus asi kiireneb. И в итоге все дела и законы, они убыстряются. Ja aeg lõpus kiireneb.
И время в итоге убыстряется. et meil on küll, meil on, eks ole, 24 tundi. У нас 24 часа. Aga võib-olla see on seotud ealiste iseärasustega. Может быть, это связано уже с возрастом. Aga aeg läheb kiiremini. Но время идет быстрее. Kas pole nii? Разве не так? Aeg läheb kiiremini. Время идет быстро. Kuigi on 24 tundi ja 7 päeva nädalas. Хотя 24 часа и 7 дней в неделю, 12 kuud. 12 месяцев. Tervitame siis aprilli. Приветствуем апрель. Ja varsti tuleb mai ja И скоро май. siis tuleb. Aga siis, ja mais juba lubati, И в мае уже обещали. siis kuulsin pealinnas öeldi, Слышал, в столице сказали, emadepäevaks saate vabaks. к Дню матери вы освободитесь. Aga aeg läheb kiiremini. Но время идет очень быстро. Ja saad aru, me elame lõpuajal. Мы живем в последнее время. Ja kõik need sündmused nagu on kiirendusega liikunud. И все события, они как с быстрением двигаются. Ja kõik see muutused on nagu kiirendusega juhtunud. И все эти изменения очень быстро происходят. Kui sa mõtled, eks ole, 2 aastat tagasi, Если ты подумаешь, 2 года назад see oli teistsugune maailm. был другой мир. Aasta tagasi Год назад oli ka teistsugune maailm. был еще другой мир. Mäletate veel aasta tagasi? Помните еще год назад? Mulle meeldis Мне нравилось. tühjad tänavad. Pustые улицы. Ma lahutisin seda Tallinnas, oli nii tore sõita autoga. Я так наслаждался. В Таллине можно было спокойно ехать на машине. Kella 5 aeg sõitsid mööda tööstuse tänavat nagu öösel. И в 5 часов еду как будто ночью. Tavaliselt ma sõidan seda tund aega. Обычно я проезжаю там за час. Nüüd sõitsin mõne minutiga. А теперь проехал за несколько минут. Kõik oli kartuses. Все были в боязни. Aga nüüd ma vaatan, А теперь я смотрю, keegi ei karda enam. никто больше не боится. No mõned kardavad veel. Но некоторые еще. Aga muutus on tulnud. Но пришли изменения. Ja saad aru, ja me elame sellisel muutuse ajal, И мы живем в такое изменчивое время. et me arvame, paljud arvavad, Многие думают, et Jumalal ei ole siin enam kohta. что Богу нет здесь места. Et Jumalal ei ole mingit sõna selles olukorras ka, mis on sündinud. И что нет у слова, в этом слове нет Бога, в чем происходит. Et me peame lahendama ise selle olukorra Мы должны сами решать эту ситуацию. ja siis pärast tuleb Jumal ka, siis jätkub kõik nii И nagu потом oli. придет Господь и все разрешит как надо. See ei ole suuremat rumalust. Нет самой большей глупости. Sest Jumal on kuningate kuningas. Потому что Бог есть царь царей. Isandate isand. И Господь Господин. Ja siin ei ole mingit muutust. И нет никакого другого. Ja Jeesus tuligi selleks, Иисус пришел для этого, et meil oleks elu. для того, чтобы у нас была жизнь. Eks ole? Ja see on igal ajal. И это в любое время. See ei ole muutunud. Это не поменялось. Ja me, kui inimesed ootavad, et tulevad teistsugused lahendused, И когда люди ожидают, что придут другие решения, siis nad on lootnud valede jumalate peale. значит, они надеялись на лже Господа. See on, millest prohvetid kogu aeg rääkisid, te olete lootnud ebajumalate peale. Это о чем говорил пророк, что вы надеялись на лже Господа. See raamat on siin täis lugusid, kuidas rahvas on lootnud valede asjade peale. Эта книга полна историй, когда народ надеялся на ложные известия. Ja siis aga Jeesus ütles, et tema kuningriik ei ole siit maailmast. Но Иисус сказал, что его царство не с этого мира. Ja vahest meile nagu meeldiks see mõte, et me olemegi need ullikesed. Иногда нам нравится эта мысль, мы чувствуем себя такими сумасшедшими немного, No iroodline või me ei ole siit maailmast. что мы не от этого мира, Et see ei puuduta üldse meid. что это не касается нас. Sest Jeesus ütles, et kuningriik ei ole siit maailmast. Потому что Иисус сказал, что этот мир не отсюда. Ja Jeesus ütles, et kui ma tahaksin, võiksid inglid võidelda. И Иисус сказал, что если я захочу, то я могу победить ангелов. Inglid võiksid võidelda. Могу ангелов. Ангелы могли бы сражаться. Aga inglid ei võidelnud. Но ангелы не сражались. Sest Jeesuse ülesanne oli surra. Потому что цель Иисуса была умереть. Ta tuligi ristile, see oli tema missioon. Он был на кресте, это его была миссия. Ta tuligi selleks. Он пришел для этого. Ta läks, see oligi eesmärgist juhitud elu. Это была целенаправленная жизнь. Ta läkski ristile. Он пошел на крест. Ja saad aru, ja inimlikult jüngrid püüdsid takistada seda. И по-человечески ученики пытались мешать этому. Ütlesid, ärgu seda sündigu. Говорили, не будет так. Ärgu juhtugu nii. Не случится так. Aga Jeesus teadis, milleks ta oli tulnud. Но Иисус знал, для чего Он пришел. Ja teate, ta tuli, et rajada oma kogudus. И Он пришел для того, чтобы основать свою церковь.
see on tõesammas. Это есть столб истины. Tema rahvas, kes moodustab koguduse, ongi tõesammas. Его народ, который образует церковь, и есть столб истины. Ja kogudus on tegelikult taevariigi esindus. И церковь – это есть представитель Небесного Царства. See on nagu saatkond. Это как посольство. Vaata, me elame siin Ida-Virumaal Мы живем здесь, в Ida-Virumaa, ja siis saatkonnad on muidu Tallinnas. но все посольства в Таллине, Aga meil on Narvas Vene konsulaat. но у нас в Нарве есть российский Konsulaar, консул. eks ole. Ja siis midagi on meil ka. Что-то у нас тоже есть. Ja saad aru, aga tänu Jumalale, et Jumala esindusi on üle maa. Но слава Господу, что представительство Господне по всей земле, Igal pool. везде. Lüganusel on ja И в Люганузе, Koidu tänaval on и ja на улице Койду, Pikal tänaval on и ja на улице Пик. igas tänavas ei ole. Не на каждой улице. Ameerikas oli igas tänavas, mitu tükki. В Америке по несколько штук на каждой улице. See oli väga huvitav seal. Это очень интересно там. Aga siis, ja saad aru, aga kui üks riik on teise riiguga sõjas, Если одно государство воюет с другим, siis kuidas sõda algab? как это начинается? See kõigepealt kutsutakse, vaata, siin oli hiljaaegu olid mingid skandaalid. Недавно здесь были скандалы. Siis Ameerikas see onu, Дядя в Америке, kellele meeldib treppides kukkuda, кому нравится падать на лестнице, siis tema ütles, et see teine onu seal, он сказал, что там другой дядя, kes elab siin, который живет здесь, на этой стороне, siis et tema on bandiit, он бандит. hullem veel. И хуже того. Ja selle peale siis kutsuti saadik välja. И из-за этого выслали посла. Mäletate, eks ole, nad siis Помните niimoodi эту историю? Они vahetasid. так обменялись. Ja teate, see on olukord, kui hakkab sõda, Это ситуация, когда начинается война, siis pannakse saatkond kinni. тогда закрываются посольства. Sest pole siin midagi teha. Здесь нет нечего делать. Ja saad aru, me täna oleme sellises olukorras, И сегодня мы в такой ситуации. et meie riik Наше государство on sõjas Jumala riigiga. воюет с Божьим Царством. See on fakt, И это факт. sest saatkonnad on kinni pandud. Потому что посольства закрыты. Sellist asja ei ole kunagi olnud. Таких вещей никогда не было. Mitte kunagi ajaloos ei ole olnud sellist В asja. истории никогда такого не было. Aga see on fakt. Но это факт. Aga Apostlite tegude raamat ütleb, Но в Деянии апостолов говорится, et iga riigi mõte on otsida Jumalat что цель каждого государства искать Бога ja teenida teda. и служить Ему. Ja see mind natuke hirmutab, И это немного меня пугает, kui saatkonnad on kinni pandud. когда закрыли посольство. Siis, mis siis järgmiseks? Что следующее? Ja ma täna tahangi natuke pärast sellest rääkida. И я хотел бы потом об этом поговорить немного. Aga me võime ikkagi rõõmustada Но мы могли бы радоваться ja tähistada seda, mida Jeesus on teinud meie eest. и отмечать то, что Иисус сделал ради нас. Ja ma loen sulle Jumala sõnast. И я прочитаю тебе Слово Божьего Luuka 22. от Луки 22. Aga lähenes apnemata leibade püha, Приближался праздник опресноков, mida nimetatakse Paasaks. называемый Пасхой. Ning ülempreestrite kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas Jeesus hukata, sest nad kartsid rahvast. И искали пресвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Aga saatan Вошел oli же, läinud Juuda sisse, keda hüütakse Iskariotiks, kes oli nende 12 hulgast. вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. Ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega sellest, kuidas saaks Jeesuse ära anda nende kätte. И он пошел и говорил с пресвященниками и начальниками, как его предать им. Ja nad said rõõmsaks. Они обрадовались. See on huvitav, et see on piiblis vist esimene kord, kus öeldakse, et variserid said rõõmsaks. Это первый раз, когда сказано в Библии, что фарисеи обрадовались. Tavaliselt nad olid täis mingeid muid asju. Обычно они наполнены чем-то другим. Aga nüüd nad olid rõõmsaks saanud. А теперь они обрадовались, Kui nad kuulsid, et saab Jeesust ära hävitada. когда услышали, что могут уничтожить Иисуса. Ja tead, see on samasugune aeg nagu meil. Это сейчас такое же время, как у нас. Peaasi, et kirik oleks kinni. Главное, чтобы церковь была закрыта. Et see rõõmustab neid. Это их очень радует. Ja juba teine aasta, И уже второй год, kui meil on pühade ajal kirik kinni. когда у нас во время праздника церковь закрыта. Ainus, kes sellest rõõmustab, Единственный, кто радуется, on kurat. это дьявол. Sest tema plaan Потому что его план on tappa, hävitada. – убить и уничтожить. Jeesus on tulnud, et meil oleks elu. Иисус пришел, чтобы принести нам жизнь Ja Jumala riik и Божье Царство. on õigus, rahu ja rõõm. Это мир, праведность и радость. Ja nad leppisid tema kokku, et nad annavad talle raha. Они обрадовались и согласились дать ему денег. Ja meenub aasta aega tagune olukord,
И у нас уже второй год такая ситуация. Möödunud aastal В прошлом году siis lepiti kokku договорились seal üleval, там наверху, et me paneme kiriku kinni что мы закроем церкви. ja siis nad said raha. И тогда они получат деньги. Получили. Nad said raha. Получили. Meilegi tuli üks münt niimoodi. Нам пришла одна монета. Siis see veeres siia niimoodi põnn. Пока прикатилась. Aga nad leppisid kokku, et paneme kinni, saate raha. Они договорились, что закроют церкви и получат деньги. Aga see aasta juba ilma rahata panete kinni. Но этот год уже без денег закрылись. No nii, et sa näed, kurat on kaval Видишь, что дьявол очень хитрый ja petab inimesi. и обманывает людей. Ja Juudas nõustus ja hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahva hulka pole ta ümber. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatal pidi tapetama. Настал же день опресненков, в который надлежало заклать Ja Jeesus пасхального агнца. läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge valmistage meile paasa, mida me sööme. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Nemad küsisid temalt, kuhu sa tahad, et me selle sulle valmistame. Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Tema ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub. Он сказал им: «Вот при входе в ваш город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он». Ja ütelge selle maja peremehele, õpetaja ütleb sulle, kus on võõrasse tuba, kus ma võiksin süüa paasata oma jüngritega. И скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими». Mulle meeldib tänane aeg ka. Мне nравится сегодняшнее время. Et siis, kus me võiksime ja millal me võiksime? Где бы мы могли и когда бы мы могли? Jeesus oli samamoodi. И у Иисуса было точно так же. Siis kunagi ma mõtlesin, Когда-то я размышлял, et Hiinas see põrandaalune kogudus, что в Китае подпольная церковь, et nad kunagi ei räägi, kus järgmine koosolek on. они никогда не говорили, когда следующее собрание. Sest siis vaim pidi ütlema. Потому что Дух должен был сказать. Ja kellele vaim ütles, need tulid kokku. И тем, кому сказал Дух, те собрались. Ja me oleme lähedamas sellel ajal. Мы приближаемся к этому времени. Ja kui näete veekruusiga meest, siis tema järgi minge. Если вы увидите человека с кружкой, то идите за ним. Et kus me kokku saame, Где мы veekruusiga mehele встретимся, järgnege. следуй за мужчиной с кружкой. Ja siis ta näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemistuba, seal valmistage. И он покажет вам горницу, большую, усланную, там приготовьте. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud, ja nad valmistasid paasasöömaja. Они пошли, нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid olid koos temaga. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. Ja ta ütles neile, И сказал им: ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока не совершится в Царстве Божьем». Ja ta võttis karika, tänas ning ütles, võtke see ning jagage neste vahel. И, взяв чашу и поблагодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собой. Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljas, kuni Jumala riik on tulnud. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье». Ja ta võttis leiva, tänas, murdis ja andis neile ja öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke minu mälestuseks. И, взяв хлеб и поблагодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaga ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas. И вот рука предающего меня со мною за столом. Sest inimese poeg läheb küll ära, nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Ja nemad hakkasid omavahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha. И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Aga nende seast tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad, peremehed seavad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijateks. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющими ими благодетелями называются». Sponsorid, Спонсоры, annetajad. благодетели. Ja nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja just
nagu see, kes teenib. А вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Eks see, kes istub lauas. Не возлежащий ли? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. А я посреди вас, как служащий. Mõtle, Jumala poeg ütleb seda. Подумай, это Сын Божий говорит. Ja Johannes kirjutab 13. peatükis, Иоанн пишет в главе 13, et Jeesus võttis peale õhtu söömaaega võttis rätiku ja vöötas ennast что Иисус после вечери взял полотенце и опоясался ja pesi jüngrite jalad. и омывал ноги ученикам. Ja see oli orjateenistus, И это было служение raba. рабам. Ja ta teenis sellega. И он этим служил. Ta jättis oma taevas au Он оставил свою небесную славу ja tuli, et teenida inimest. и пришел, чтобы служить людям. Ja aga läinud 1000 aastad, aga inimene on jäänud samasuguseks. Но прошло 1000 лет, а человек остался тем же. Meil ikka aeg-ajalt tekivad küsimused, И у нас возникают вопросы время от времени. kes on suurem? Кто больше? Jeesus on suurim. Больше Иисус. Tema tuli Он пришел ja andis ennast. и отдал себя за нас. Aga teie olete need, kes minu juures on püsinud mu kiusatustes. Но вы прибыли со мною в напастях моих. Ja mina sean teile kuningriigis nõnda, nagu minul isa mulle on seadnud. И я завещаю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Et te sööksite ja jooksite minu lauas minu riigis. Да едите и пьете за трапезу моей в царстве моем. Istuksite troonidel, mõistaksite kohut Iisraeli 12 suguharule. И сядете на престолах судить 12 колен Израилевых. See oli apostlitele öeldud. Это сказано было апостолам. Meil on kiusatus, tahaks ka Iisraeli suguharudele kohut mõista. У нас есть искушение, хотим также осудить колено Израилева. Aga hea, kui ma iseenda elugagi hakkama saaksin. Но хорошо было бы, чтобы я со своей жизнью справился. Ja Siiman, vaata, saatan on väga püüdnud sõeluda teid nagu nisu. И сказал Господь: Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять как пшеницу. Mõtle, ega tema ei ole muutunud. Он не поменялся. Jeesus ei ole muutunud, kurat ei ole ka muutunud. Иисус не поменялся, и дьявол не поменялся. Ta sõelub inimesi. Он отсеивает людей. Sõelub inimesi. Отсеивает. Saad aru, sellest tulevad hõõrdumised, valesti arusaamised, mitte mõistmised. Происходит непонимание, Kes on suurem? распри. Кто больше? Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud. Но я молился о тебе. Jeesus ütleb Peetrusele. Иисус говорит Петру. Ja ta ütleb seda meile igaühele. И он говорит это каждому. Ta on Jeesus on meie igaühe eest palunud. Иисус молился за каждого. Jeesus tunneb meid igat ühte nimepidi. И Иисус знает нас каждого по имени. Ja ta on meid valinud enne maailma rajamist. И Он избрал нас до сотворения мира. Enne kui maa loodi, До того, как создался весь этот мир. olime meie Jumala plaanis. Мы были уже в Божьем плане. Ja sellepärast ta tuli, et lunastada meid. И для этого Он пришел, чтобы искупить нас. Ja saad aru, sest apostel Paulus ütleb, Апостол Павел говорит: kes võib meid lahutada Jumala armastusest. кто может разлучить нас от любви Божией? Ja siis ta loeb pika nimekirja tegudest. И он перечисляет множество дел. Kui Jeesus on palvetab meie eest. Если Иисус молится за нас, Hoia kinni Jeesusest. держи за Иисуса. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Peetrus ütles talle, issand, ma olen valmis minema sinuga nii hästi vangi kui surma. Он отвечал ему: Господи, с тобой я готов и в темницу, и насмерть идти. Jeesus aga ütles, ma ütlen sulle, Peetrus, kukki laula täna enne, kui sa oled 3 korda salanud, et sa mind tunned. Но он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты 3 отречешься, что не знаешь меня. Vahest me mõtleme endast rohkem, kui tegelikult on. Иногда мы о себе думаем больше, чем мы есть на самом деле. Ei, mina ei salga. Нет, я Ei salga. не предам. Aga siis on üks noor tüdruk, Но есть одна молодая девочка. kes ütleb, seegi vist on Galileast. Это, наверное, из Галилеи. Ei, mina ei ole sealt. Не, я не оттуда. Ja ta oli valmis tõmbama mõõga. И он был готов Võtad siit взять mets меч. ja raius sellega. И Tänu Jumalale, et Peetrus ei olnud kõige täpsem. слава Богу, что Петр был не такой точный. Kindlasti tahtis vastu pead anda, aga läks ainult kõrvani. Хотел, конечно, по голове, но прошло рядом. Ja ta oli ju valmis surema И он был готов умереть. ja sama järgmisel hetkel ta salgab ees.
И в тот же момент он предает Иисуса. me vajame Jumala armu, Мы нуждаемся в Божьей милости, sest ilma temata ei saa me midagi teha. потому что без Него мы ничего не Jeesus можем. ütles, ilma minuta te ei saa midagi teha. Иисус сказал, без меня ничего не можете. me ei saa olla ilma temata tema järgijad. Мы не можем без Него быть Его последователями. me vajame teda. Мы нуждаемся в Нем. no jüngrid vajasid, et täituda püha vaimuga. Ученики нуждались, чтобы наполниться Его Духом. no sest siis te olete minu tunnistajad. Тогда вы есть мои свидетели. Sest see on see tema vaim, kes toodab meie sees elu. Это тот Дух, который приносит в нас жизнь. meie ise Мы сами, ei tooda elu. мы не производим. Jumala vaim toodab meis elu. Но Дух Божий производит в нас жизнь. Need on vaimuviljad. Это есть плоды Духа. Paulus ütleb, minus ei ole midagi head. И Павел говорит, что во мне нет ничего хорошего. ma tahaksin teha head, aga ma ei saa. Я хочу делать хорошее, но я не kes mind могу. päästab? Кто меня спасет? aga tänu olgu Jumalale, Но вся слава Господу, kes on meile võidu andnud. который дал нам эту победу. saad aru, inimlikult По-человечески. Paulus kirjutab Rooma vanglas. Павел пишет в Риме, в тюрьме. olge rõõmsad. Радуйтесь. taas ma ütlen, olge rõõmsad. Еще раз говорю, радуйтесь. vanglas ei ole eriti meeldiv koht, В тюрьме не так приятно находиться. kus rõõmustada. Где радоваться? rõõmustada võiks Hawaii saartel, Радоваться можно на Гавайях, lamades rannal, валяясь на берегу. oodates tsunamit. aga ta rõõmustab, Но он радуется, sest vaim tema sees rõõmustab. потому что Дух внутри него радуется. rõõmustab Радуется. ja me vajame tema vaimu. И мы нуждаемся в Его Духе. Jeesus tuligi selleks. Иисус пришел для ta этого. läks ära, Он ушел. ta ütles, see on teile kasuks, et ma lähen ära, Он сказал, это вам в пользу, что я уйду, sest tuleb trööstja. потому что придет Утешитель. ja täna suurel neljapäeval, И сегодня, в Большой четверг, kui Jeesus oli koos oma jüngritega, sõi paasat, когда Иисус вместе с учениками вкушал Пасху, kui suurel reedel ta löödi risti когда в Страстную Пятницу его распяли, ja pühapäeva hommikul и в воскресенье утром ta tõusis üles, он воскрес siis ja ta ütles, see on lõpetatud. и сказал, свершилось, see on lõpetatud. свершилось. aga tema vaim Но Его Дух on meie sees. внутри нас. ja Jumala sõna ütleb, et see on see tagatis, Божье Слово говорит, что это есть залог. meie lunastuse tagatis. Это есть залог нашего искупления. ja Jumala sõna ütleb, et kellel ei ole tema vaimu, И Слово Божье говорит, что в ком нет Духа, see ei ole tema oma. он не Его. saad aru, tavalised inimesed elavad hästi. Обычно люди живут хорошо. Need, kes hästi elavad, need ei vii taarat. Те, кто живут хорошо, их не ведут. Ei vii taarat ära. Не забе- Nii seda juttu aru. Aga kui on nagu kitsamad ajad, siis saavad nad taarat. Но когда наступают трудности, тогда они сдают тару. Ja seal on üks huvitav asi. Есть такая интересная вещь. Võib-olla kellelgi on see tuttav. Et mitte igat pudelit, millel on märk küljes. Возможно, каждому кому-то знакомо, что не на каждой бутылке есть знак, Millel on märk küljes. на который бы присутствовал знак. Ei võta see automaat vastu. И автомат это не примет. Ma ei tea, kas sa saad aru, millest ma räägin, aga Не знаю. vahest käib väga lihtsasti. Piiks, Не знаю, понимаешь ли ты, о чем я говорю, но обычно происходит пикс. piiks. Aga mõne pudeliga sa vaatad, ütleb tundmatu, А с sa lükkad некоторыми uuesti tundmatuse, пихаешь, siis sa puhud ja а он не распознает. siis lükkad tundmatu, И снова пихаешь märk on туда. küljes ju. Но значок же есть на нем. Ja siis vahest pead tulema teine kord. Иногда в другой раз. Ja nii aga tundub, et koguduses, et just nagu kõik on märgiga, И также вот и в церкви, что кажется, как будто все Aga mõnel- знаком, ei ole seda tagatist. но у некоторых нету вот этого залога. Muretse selle pärast, Заботься об этом, et su tagatis toimiks, чтобы твой залог действовал, et tema tunneks omi чтобы ты был свой tema jaoks, для него, et ta võtab sind vastu, Для sest того, Jeesus tuleb järgi oma rahvale. чтобы он принял тебя, потому что Иисус придет за своим народом. Ta tuleb järgi oma rahvale. Он придет за своим народом. Ja tahakski kiita ja ülistada teda, И хотелось бы его прославить, sest ta on väärt. потому что он достоин. Ta on maksnud hinna. Он заплатил цену. Ta on viinud meie haigused, Он избавил нас от болезней, meie patud, наши грехи. kõik meie vana loomus, mida me ei suuda ise muuta.
все наше старое творение, все то, что не можем сами поменять. Jumal ütleb, et kas leopard suudab muuta oma täppe. Слово Божье говорит, может ли леопард изменить свои пятна? Ta ei saa muuta. Он не Ta может. ongi leopard. Он леопард. Ja kas sest patupalk on surm. Потому что плата за грехи велика. Smert. Смерть. Surm. Смерть. Kõik on patu teinud. Все совершали грехи Ja on Jumala aust ilm. и остались без славы Божьей. Aga Jumala armuand Но дар Божьей милости on igavene elu Kristuses Jeesus. – это есть вечное пребывание в Иисусе Христе. Ja seda tõigi Jeesus meile. Это Иисус принес нам. See on usu kaudu. Это через веру. Kui sa usud sellesse. Если ты веришь в это, Jeesus, Иисус, sina maksid hinna mu eest. ты заплатил цену за меня. Muuda mind. Измени меня. Tee mind oma sarnaseks. Сделай похожим на тебя. Puhasta mind. Очисти меня. Uuenda mind. Обнови меня. Elusta mind. Оживи меня. Vahest on sellised head inimesed. Иногда хорошие люди. Sellised head inimesed. Хорошие люди. Toredad inimesed. Прекрасные люди. Aga kui sul Jeesust ei ole, Но если у тебя нет Иисуса, sul ei ole lootust. у тебя нет надежды. Sul ei ole lootust. Нет надежды. Meil on vaja Jeesust. Мы нуждаемся в Иисусе. Ja vahest on inimesed taipavad seda. И иногда люди это чувствуют, Saavad aru. понимают. Röövli Kristil. Разбойники на кресте. Viimane võimalus. Последняя возможность. Üks naerab Один смеется, ja teine ütleb, ole mulle patusele armuline. а другой говорит, будь снисходителем к моим грехам. Me ei saa loota röövli armule, Мы не можем надеяться на милость разбойников, sest asjad võivad nii kiiresti juhtuda. потому что вещи происходят так быстро. Ma ei tea, kas sa oled olnud kunagi sellises olukorras autovariis. Я не знаю, была ли ты в ситуации такой, например, как в аварии See käib автомобиля. nii kiiresti. Это так быстро происходит. Ja su elu rullub millisekundite või jooksul lahti. Когда ты видишь свою жизнь за секунду. Ma ei tea, tuleb sulle tuttav ette, see käib nii kiiresti. Я не знаю, был ли ты, это так быстро происходит. Me vahest sõidame mööda metsateed ja seal on libe. Мы очень часто едем лесной дорогой, и там скользко. Ja auto teeb vahest nii ja naa. И машина так и так ведет себя. Ja Elle hüüab alati, Jeesus, Jeesus! И Элла всегда кричит Иисус, Иисус. Ja mina olen roolis. А я за рулем. Ja ma saan aru, et ohtu ei ole. И я понимаю, что места нет. Nii et opast. Нету опасности. Aga küll on hea, kui ta vahest hüüab. Но это так здорово, когда она иногда восклицает. Kui ma saan aru, et mina enam ei kontrolli. Когда я понимаю, что я уже не контролирую. Ja küll on hea, et ta hüüab siis Jeesus. И так здорово, когда она восклицает Иисус. Sest minu mõte ei jõua nii kiiresti. Потому что мои мысли не такие быстрые. Mu reaktsioon võib olla, aga minu mõte nii kiiresti ei jõua. Реакция, возможно, да, но мысли нет. Ja me oleme paar korda olnud, kui Jeesus on meid taastanud teele. И мы были пару раз в такой ситуации, когда Иисус нас спас. Tema tõi meid teele. Он вывел нас на дорогу. Aga me ei saa loota röövli armule. Мы не можем надеяться на милость разбойников. Sest kui Jeesus on meid päästnud, Если Иисус нас спас, ja Paulus kirjutab, et siis me oleme kõik majaehitajad. и Павел пишет, что мы все есть домостроители, Siis me oleme need majahoidjad. мы есть домоправители. Siis majahoidjalt nõutakse, et oleks ustav. И от домоправителя требуется, чтобы он был верный. Ustav, Верный. eks ole. Ustav ülo. Ja siis ustav Верный. ja ta ehitaks maja. Чтобы он строил дом. Ehitame maja, ehitame maa. Siuke laul, lasteaiast alati lauldakse. Есть такая песня «Строим дом». Ja laulda, meil olid teised laulud seal, siis on see seltsimees Holm õpetab laule. Aga siis ja me ehitame maja. И мы строим дом. Millise maja me ehitame? Какой дом мы строим? Millise maja me ehitame? Какой дом мы строим? Inimesed ehitavad erinevad majasid. И люди строят разные дома. Piibel ka räägib sellest. И Библия тоже об этом говорит. Puust. Из дерева, из... Aga ehita selline maja, mis jääb püsima. Но построй такой дом, который устоит. Sest torm tuleb. Потому что шторм придет. Torm tuleb kõikide peale. И шторм придет на всех. Kõikide peale. На всех. Me elamegi tormis. Мы живем в Me шторме. olemegi tormi epitsentris. Мы в эпицентре шторма. See ongi praegu torm. Это сейчас шторм. Ja läheb veel tugevamaks. И будет еще сильнее. Aga Jeesus Но Иисус aitab meid. поможет нам. Ja
sellepärast meil tuleb ehitada kindla aluse peale maja. И поэтому нам нужно построить дом с твердой основой. Ei ole teist alust, Нет другой основы. ainult Jeesus. Только Иисус. Ainult Jeesus. Только Иисус. Me ei saa rajada mingi muu aluse peale, Мы не можем основаться на какой-то другой основе. ainult tema peale. Только на нем. Tema on meie ainus kiituse laulu põhjus. Он наша единственная надежда и хваление. Tema, Он. halleluuja, aega hakata tegutsema, Время действовать. kiita teda, Прославить Его. halleluuja. Tänu Jeesus. Благодарим Иисус. Kui nad olid paasa söönud, Когда они ели Пасху, siis lõpuks nad laulsid kiituse laulu. в итоге они пели песню прославления. Me alustame kiituse lauluga. И мы начинаем с песни прославления. Halleluuja. Armas taevas, ma tänan tõesti, võime olla sinu palge ees, issand, ja Jumala, me täname tõesti sinu poja eest, issand. Jumala, me täname tõesti, me kiita ülist, issand, et sa oled toonud täiuslik ohvri meie eest, issand. Ja me täname sind selle ohvri eest, issand, ja me täname, et sa oled lunastaja, issand. Tänu sulle kõige eest. Больше любви, чем любовь моя.
tahan veel mõned mõtted jagada, Хотел бы поделиться еще мыслями, mida Jumal andis täna которые Täna- дал Бог сегодня, seoses tänase päevaga. в связи с сегодняшним днем. Ja Mattuse 22. peatükis, И от Матфея, глава 27, 22. 22. Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Иисус стал снова Prитši. Mattuse 22. от Матфея 22. Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: Taevariik on kuninga sarnane, Царство Небесное подобно человеку-царю, kes tegi oma pojale pulma. который сделал брачный пир для сына своего. Siis me oleme teel pulma. Мы по пути на свадьбу. Halleluuja. Me oleme Аллилуйя. teel pulma. Мы по пути на свадьбу. Mitte surnuaeda. Не на кладбище. Me ei ole osa statistikast. Мы не часть статистики. Number, mida hommikuti sulle ette loetakse. Номер, который тебе утром говорят. Me oleme teel pulma. Мы по пути на свадьбу. Sest kuningas Потому что царь on tegemas oma pojale pulma. делает своему сыну свадьбу. Halleluuja. Аллилуйя. Me teame, Jeesus Мы знаем, Иисус tuleb järgi oma kogudusele, придет за своей церковью, kes on pruut. которая есть свадьба, невеста. Ja siis tulevad talle pulmad. И тогда будет свадьба Агнца. Ja ta läkitas oma sulaseid kutsutuid pulmapeole kutsuma. И послал рабов своих звать званых на брачный пир. Siis me oleme sulased. Мы рабы, Me oleme kõik sulased. мы все рабы. Vahest me mõtleme, et ma olen mänedžer. Иногда мы думаем, что мы менеджер Ma olen direktor. или директор, Ma olen universumi apostel. или я универсальный апостол. Apostel Vseselennei, Межконтинентальный, Galakticheski arhimandriit. Aga me oleme sulased. Но мы его слуги, Me oleme sulased. слуги. Ja meil on üks ülesanne. И у нас одна задача. Igaühele meist. У каждого из нас. Vahest inimesed mõtlevad, las pastor teeb, Иногда люди думают, пусть пастор делает, las Billy Graham teeb. пусть Билли Грейм делает, No tal on juba mõningad raskused, ta on juba teinud piisavalt. Las Reinhard Bonke teeb. пусть делает Рейнхард Бонке. No tee järgi nii, nagu Reinhard tegi. Miljonid inimesed said päästetud. Миллионы людей были спасены. Sa ei saa tema arvelt elada, sul on oma ülesanne. У тебя есть своя цель. See maali ootab sind naabertänavas. Тебя ждет Svetlana, соседней улицы. Ja kutse on sinu käes. и приглашение в твоих руках. Sest ta ütleb, näed, ta läkitas oma sulased kutsutud pulmapeole kutsuma. Он пишет: и послал рабов своих звать званых на брачный пир. Me kutsume inimesi Мы приглашаем людей pulma. на свадьбу. Halleluuja. See on rõõmus uudis. Это радостная новость. Evangeelium on Еван- rõõmus uudis. Евангелие — это радостная новость. See on rõõmus uudis. Радость. Me kutsume pulma. Приглашение на свадьбу. Tule meie hulka, saa selliseks nagu mina. Приходи к нам, будешь таким же, как я. Tulge kõik vaevatud ja koormatud ja siis me oleme kõik üheskoos. Придите все обремененные, нуждающиеся, будем все вместе. Abdulami Koobas, Beshera Abdulama, kõik, kellel oli võlgu, kogunesid sinna. Все, у кого были долги, собрались там. Kõik, keda otsis Swedbank taga, olid seal. Все, кого искал Светбанк, были там. Aga nad muutusid, Но изменения, nad muutusid. но они Ja поменялись. saad aru, meil on kutse. И у нас есть приглашение. Mina ei saa kedagi kutsuda. Я не могу пригласить кого-то. Aga keda Jumal kutsub Но Бог призывает läbi minu. через меня. Jumal paneb inimesi meie südamesse. Бог полагает на сердце нам людей. Ta paneb meie südamesse inimesi. Полагает нам на сердце See ei ole людей. juhuslikult, et ma mõtlesin selle inimese peale. Это не случайно, что ты вдруг подумал об этом человеке. Oi, ma nägin teda unes. Или видел его во сне. Oi, ma nägin teda 2 korda täna. Видел его даже сегодня 2 раза. Kutse. Это приглашение. Kutse! Приглашение. Edasi tuleb anda. Передать нужно. Ja see on hea uudis. See ei ole mitte täitemenetluse alustamise kutse. See on pulmakutse. Это приглашение на свадьбу, не какое-то приглашение на налоговую. Me kõik peame Мы все должны. olema osalised sellest. Мы все часть этого. Pulmakutseid jagame. Раздать приглашение на свадьбу. Ja ta ütleb siin, И он говорит здесь. aga need kutsutud, need ei tahtnud tulla. И не хотели прийти. Ei tahtnud tulla. И не хотели прийти.
sinu osa Твоя часть on kutsuda. позвать, Tema osa его часть on vastata. ответить. Ja või? Да или нет? Mina kutsusin. Я пригласил, Nüüd on sinu käes. это в твоих руках. Ja vaata, mis ta ütleb edasi. И посмотри, что он Ja говорит taas ta дальше. läkitas teisi sulaseid. Опять послал других рабов. Öelge kutsutule. Скажите званным. Vaata, mu söömaaeg on valmis. Mu härjad, nuumveised on tapetud ja kõik on valmis. Tulge pulba. Вот я prigotовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир. Kõik on valmis. Все готово. Saad aru, see asi, mida nad nimetavad pandeemiaks, epideemiaks Ту вещь, которую называют эпидемией или пандемией, ja mis iganes, и еще как-нибудь. muudavad seaduseid. Меняют законы. Kui nad kuulutaksid välja üleriigilise palve ja paastupäeva, Если бы они провозгласили один международный день поста и молитвы ja ütleksid, tuleme kokku ja palume selle pärast, и сказали, соберемся и все вместе молимся, see lakkaks, то это бы исчезло. see lakkaks, Исчезло. sest Jumal on taevas, kes kuuleb palveid. Потому что Бог есть, который на небе Aga nad ei слышит tahtnud. молитвы. Но они не хотят. Ei tahtnud, Не хотят. vaktsiinid sügelevad, Потому что чешутся вакцины. tuleb seadusi teha, Нужно законы новые издать. tuleb kõik panna ikkesse. Нужно всех обременить. See on see plaan. Вот это план. Ja ta ütles, öelge kutsutule, kõik on valmis. И он сказал, что скажите званым, что все готово. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, Но они, пренебрегшим, то пошли. kes oma põllule ja kes oma kaubale. Кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Mõned Прочие же, aga võtsid sulased kinni, схватив рабов его, teotasid neid ja tapsid nad ära. оскорбили и убили их. Tähendab, sulal on väga ohtlik olla. Потому что быть слугой очень опасно, значит. Tähendab, heal juhul nad lihtsalt ei võta su kutset vastu. Значит, в лучшем случае они не возьмут твое приглашение. Aga võib minna veel hoopis niimoodi, Но может пойти так, et nad võtavad sind kinni что они тебя схватят, ja sa võid isegi elust ilma jääda. и ты можешь остаться даже или умереть. Aga pole suuremat augu surra Jeesuse pärast. Но нет больше чести, чем умереть за Иисуса. Mul on kogu aeg meeles, kuidas pastor Rein räägib. Я все очень хорошо помню, как говорил пастор Рейн. Tahaks surra Jeesuse pärast. Хотелось бы умереть за Иисуса. Tahaks, et mulle langeks see au osaks. Хотелось бы, чтобы часть этой славы упала на меня. Surra Jeesuse pärast. Умереть за Иисуса. Mitte kõigil ei ole seda au antud. Не всем такая честь дана. Aga mõningatel on. Но у некоторых есть. Kuningas vihastas Услышав о сем, царь разгневался. ja saatis oma sõjaväed. И, послав войска свои, Kuningas võib vihastada. царь разгневался. Kuningas võib vihastuda. Царь может разгневаться. Kui saatkond on juba kinni, Если посольство закрыто, kui saatkond on juba kinni, taba ripub ees, если посольство закрыто и впереди savok vesi. замок, Me ei teegi võib-olla lahti teid. ну, наверное, мы вас не откроем. Aiapoe teeme lahti, aga teiega vaatame. Садовый магазин откроем, а вас посмотрим. Vaatame. Посмотрим. Õunte pealt vaatame. Посмотрим. Vaatame. Aga kuningas on olemas, Есть царь, kes võib vihastuda. который может Ja разгневаться. vaata, mis ta ütleb. Kuningas vihastada saatis sõjaväed. И послав войска свои. Oled uudiseid lugenud? Ты читал новости? Sõjaväed juba kogunevad. Войска собираются. Juba kogunevad. Уже собираются. Ja see aeg on lähedal. И время близко. Ära vihasta kuningat. Не разгневай царя. Ja hukkas need mõrtsukad Истребил убийц он их. ja süütas põlema nende linna. И сжег город их. Väga vaikseks jäi. Стало очень тихо. Saad aru, me Jumala rahvana oleme tema silmad ära. Понимаешь, что мы, Божий народ, есть его очи. Oka. Oka. See on see silmad ära, mida ta valvab. Это то око, которое он охраняет. Ja sa või mõelda, need kristlased on hullikesed, nendega võib kõike teha. Ты можешь подумать, что вот эти христиане такие Sa oled valel сумасшедшие, teel. и ты с ними можно все сделать. Это ложный путь. Sa oled valel teel. Ложный путь. Paranda meelt ja võta kutse vastu. Покайся и прими приглашение. Tule kutsega. Приди с приглашением. Jeesus kutsub sind Иисус тебя зовет pulmapeole. на свадьбу. Meil oli kunagi siin laul. Koos me tantsime. Мы пели здесь, вместе танцуем. Taevane pruut ja kuidas seal oli. Небесная... Me oleme teel sinna. Мы по пути туда.
ja siis ta ütles oma sulastele, pulmad on valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Kutsutud ei olnud seda väärt. А званые не были достойны. Tahaks olla väärt. Хотелось быть достойным. Tahaks olla väärt. Хочется быть достойным. Sellel aastal jäi ära, aga muidu meil kutsutakse presidendi vastuvõtule 1000 inimest. В этот раз все отменили, но все же были приглашения 1000 на прием к президенту. Valitud inimesed saavad kutse. Избранные получают приглашение. Tulla palun mustas ülikonnas. Приди, пожалуйста, в смокинге. Tule palun selliselt. Приди вот таким. Eks ole, kutsed on saadud. Приглашение послано. Ja siis ta ütles sulastele, Итак, pulmad on valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele. пойдите на распутье и всех, Kutsuge pulma, keda te iganes leiate. и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Miks Jeesus suri? Почему Иисус умер? Selleks, et Для того, чтобы kutsuda meid kõiki pulma. пригласить нас всех на свадьбу, Tema kuningriiki. в Его царствие, Kutsuda sinna. пригласить туда. Praegu on kutsete jagamise aeg. Сейчас время приглашений, раздачи приглашений. Jaga kutseid. Раздавай приглашения. Ära hoia enda käes. Не держи их в себе. Tead, mul on kingitud vahest igasuguseid poe kinkekaarte. Мне иногда дарят очень много различные подарочные карты. Ja ma vahest leian neid. Я иногда их нахожу. Lõunakeskuse 100 eurot kinkekaart, jälle Lõunakeskuse 100 eurot. 100 евро в таком-то Ma isegi ei tea, kes центре. see kinkis mulle. Я Kust see даже tuli? не знаю, кто подарил и откуда это. Aga see seisab juba 5 aastat. А оно лежит 5 лет. Kasutu juba. Бессмысленное Kasutu. и бесполезное. See on möödas. Оно прошло. Kutse on läbi. Приглашение прошло. Mul on üks piibel, kuhu ma olen kirjutanud mõningate inimeste nimed, У меня есть Библия, куда я записываю имена некоторых людей, kellega ma tahaks kokku saada. с которыми бы я хотел встретиться. Aga ma avastasin, et üks neist on juba Ameerikas. Но для себя открыл, что один из них уже в Америке. Ja üks tädi, keda ma tahtsin talle külla minna, И одна тетя, которой я хотел приехать в гости, ta jäi Purtses bussi alla она попала под автобус в Пурце ja on surnud. и умерла. Aeg saab otsa. Время исполнилось. Aeg saab otsa. Время исполнилось. Jaga kutseid. Раздавай приглашения Ära hoia endale. и не держи их при себе. Minge nüüd teelahkmetele, kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный Ja пир. sulased läksid välja teedele. И рабы те, выйдя на дороге, Ühel päeval kogudus tõuseb üles. в один день церковь соберется вместе, Поднимается. поднимается. Tõuseb üles ja läheb ja kutsub meelevallas Поднимается и идет и зовет vlasti. во власти. Ja inimesed, И люди, vaata, mis nad teevad. посмотри, что они Ja делают. nad kogusid kokku kõik, keda leidsid. Собрали всех, кого только нашли. Kõik, keda leidsid. Всех, кого только нашли. Ja teate, võib vahest mõelda, Иногда можно подумать, kas on võimalik ärkamine veel. возможно ли еще пробуждение? Kas on võimalik kristlik Eesti? Возможно ли еще Kristlik Eesti. христианская Kristjanske. Эстония? Kas see on üldse võimalik? Возможно ли? Vaata, kus me elame. Посмотри, где мы живем. Siin on kõik ju niimoodi, mis jumal. Это везде все так. Что, какой Бог? Aga see on võimalik. Но это See возможно. on kõik, keda nad leidsid. Всех, kого они нашли. Seda täna siis käivad inimesed ja otsivad, Сегодня люди ходят и ищут, kus keegi koguneb. кто где собирается. Järsku sa oled poes А вдруг ты в магазине? või järsku sa oled seal kogunenud. А может быть, ты там собрался? Võib-olla sööd oma suppi restoranis. А может быть, ешь свой суп в ресторане? Salaja teed seda. Делаешь это скрытно. Sa ei tohi seda teha. Нельзя тебе этого. Aga kõik, keda nad leidsid, Но всех, kого они нашли, kogusid kokku. Nii собрались. halbu kui häid. И Nii злых, и halbu добрых. kui häid. Ning pulmakoda sai täis pidulisi. И брачный пир наполнился возлежащими. Sai täis pidulisi. Наполнился. Kogudus saab täis. Церковь наполнится. Kogudus saab täis. Церковь наполнится. See saab täis. Наполнится. Kõik need kogudused saavad täis. Все церкви наполнятся. Kõik saavad täis. Все наполнятся. Sest Jumala sõna ütleb, see sai täis. Потому что Слово Божье говорит, оно наполнилось. See sai täis. Наполнилось. See sai täis. Наполнилось. Inimesed on otsa saanud. Люди закончились. Meil on miljon järgi. У нас миллиард останется. Miljon. Миллион. Ja lõpuks jääb miljard. И в итоге останется миллиард. Kui see inimene Ameerikas teeb selle plaani. Если этот человек из Америки
aga see koda saab ikkagi täis. Но этот храм наполнится. See saab täis. Наполнится. Aga kui kuningas astus sisse Но когда царь вошел, pidulisi vaatama. посмотреть возлежащих, Kujuta ette, представь себе, Jeesus Иисус ühel päeval, в один день, ta on tänagi oma vaimu kaudu meie keskel, Он и сегодня через Духа Своего здесь, aga ühel päeval но в один день me näeme teda, мы увидим Его nagu ta on, таким, как Он есть, nagu ta on. каким Он есть, Muudetud Jeesus. неизмененного Иисуса, Ismejonna, nii nagu Johannes nägi. как видел Иоанн. Ta ei tundnud teda ära, ta oli ehmatanud. Он не узнал Его и был испуганный. Jeesus ühel päeval ilmub. В один день Иисус явится. Kas käib tuks? Kas käib tuks? Jeesus tuleb. Тебя трогает то, что Иисус грядет. Jeesus tuleb. Иисус грядет. Ja me oleme pulmas ja me näeme teda. И у нас свадьба, и мы увидим Его Nagu ta on. таким, каким Он есть. Oled sa valmis? Ты готов? Oled sa valmis? Ты готов? Me olime pioneerid, me ütlesime, alati valmis. Me ei saanud aru, mida see tähendab, alati valmis. Мы были пионерами, всегда говорили, всегда готов, не знали, что это значит. Mida see tähendab, alati valmis olla? Всегда готов. К чему? Milleks? К чему? Milleks valmis olla? К чему No быть aga me oleme готовым? alati valmis. Но будь всегда готов. Alati oleme kõigis valmis. Всегда нужно быть готовым. Mõned ei ole pioneerid olnud, on õndsad. No Aga me olime kogu aeg valmis. Некоторые не Milleks? были пионеры. Ma ei tea, alati valmis. Вы готовы? Alati valmis. Всегда готов. Aga milleks? А к чему? Valmis kohtumiseks Jeesusega. Ко встрече с Иисусом. Valmis kohtumiseks Jeesusega. Ко встрече с Иисусом. Ja Jeesus tuli ja vaatas. И Иисус пришел и посмотрел. Ja ta vaatab meid kõiki. И Он смотрит на нас всех. Ja vaata, mis juhtus. И посмотри, что происходит. Ja ta nägi seal inimest. Увидел там человека. Inimest, Человека. kellel ei olnud pulmarõivad seljas. Одетого не в брачную одежду. Kõigil olid ja tal ei olnud. У всех было, у него не было. Kuidas nii juhtus? Как это так произошло? Saad aru? Aga kõik, kus nad inimesed toodi? Но всех людей принесли. Откуда? Откуда? Kust neid toodi? Откуда их взяли? Tänavanurkadelt ja turgudelt ja С базаров, из улиц. kus kätte saadi? Где можно было взять? Sulased läksid välja ja ütlesid, nüüd Слуги вышли и всех пригласили. tõid. Aga üks ei olnud vaid valmis. Но один не был готов. Ülejäänud oli valmis. Остальные все были Koda oli готовы. täis. Потому что храм наполненный был. Aga ühel ei olnud pulmarõivad seljas. Но одного не было брачной одежды. Ja ta ütles talle, И говорит ему: sõber, друг, sõber. друг. Meil elab seal üks inimene, kelle nimi ongi sõber. У нас живет один друг, человек, у которого имя есть друг. Perekonna nimi ongi sõber. Фамилия такая. Sõber. Sõber. Aga Jeesus ütleb sulle, sõber. Тебе Иисус говорит: друг, Sõber. друг. Kuidas sina oled tulnud siia? Как ты вошел сюда? Ilma pulmarõivata. Не в брачной одежде. Jumal hoidku, et mulle ei küsitaks seda küsimust. Господь, сохрани меня, чтобы у меня так не спросили. Kuidas sa oled saanud ilma pulmarõivasta? Как ты попал сюда не в брачной Aga одежде? kellelgi ju ei olnud. Но ни у кого не было. Nad ei olnud ju valmis. Они не были Neid готовы. toodi sisse. Их просто привели. Aga ühel ei olnud rõivad. Но одного не было. Kuidas see nii juhtus? Как это так случилось? Kuidas see nii juhtus? Как это так случилось? Ja tead, Jeesus läheb variser Siimona juurde. Иисус идет к фарисею Симону. Simon. Ja seal on üks naine. И там одна женщина, Patune naine. очень грешная. Väga patune. Очень грешная. Kõik teavad linnas teda. Все знают ее в городе. Ainult Jeesus ei tee tast välja. Только Иисус не делает из этого трагедии. Ja see naine peseb seal tema jalgu. И эта женщина там омывает ноги. Mäletad? Помните? Siimonil on mõtted. А у Симона мысли. Kui see oleks prohvet, Если бы это был пророк, küll ta siis teaks, он бы знал, kes naine see on. что это за женщина. Aga Jeesus loeb ta mõtteid. А Иисус читает его мысли. Jeesus loeb mõtteid. Иисус читает мысли. Sakslastel oli üks masin. У немцев есть такая машина. Во время vaimu Во Enigma masin. Называется «Энигма». See oli salastatud teated andis edasi. Это было очень совершенно секретно.
Nad suhtlesid nende allveelaevadega, Enigma masinaga. И сообщались с подводными лодками с помощью этой машины. Seal liiguvad, minge sinna, Там tulge двигаются, siia. идите туда. Nad ei saanud, inglased mõtlesid, kuidas, Англичане думали, как это происходит. kui nad lõpuks said ühe masina kätte, Когда они эту машину достали, siis nad lugesid teateid. тогда они читали эти сообщения. Aga Jeesus loeb meie mõtteid. Но Иисус читает наши мысли Ta teab meie mõtteid. и знает наши мысли. Ta teadis, et see oli patu naine, Он знал, что она грешная, aga ta oli muutunud. но она изменилась, Kui ta oli seal kohtunud Jeesuga. когда встретилась с Иисусом. Kui me kohtume Jeesuga, me peame muutuma. Когда мы встречаемся с Иисусом, мы меняемся. Me peame muutuma. Мы должны меняться. Me peame saama uued riided. Мы должны получить новые одежды. Uued riided. Новые одежды. Seal on üks muinasjutt, Там одна сказка, et kuningas on alasti. когда царь голый, Et kuninga uued rõivad. когда царские новые одежды. Aga tegelikult tal ei olnudki rõivad sellised. Но на самом деле у него их не было. Ja keegi ei julgenud öelda. А никто не мог ему сказать. Oi, kui ilusad rõivad, kuningas käis alasti, kõik plaksutasid. Царь голый, а все ему аплодируют, ну, он же в одежде. Kuni üks poisik ütles, До тех пор, пока один мальчик сказал, голый, голый, on sul riided seljas? у тебя есть одежда? Millised on sul riided? И какая она? Kelle käest sa oled riided saanud? От kого ты получил одежду? Ja tead, seal on üks lugu piiblis. Есть одна история в Библии. Taavet toob seaduse laeka Давид несет завет ковчега ja tantsib. и танцует. Ja saad aru, ja juhtub niimoodi, et ta on vaimustunud. И происходит так, что он в духе. Ja kuidagi riided nagu tulevad ära tal seljast. И как бы одежда от него отходит. Tead, ta on teeninud Jumalat siiralt. А он служит искренне Господу. Ja siis keegi ütleb talle, И кто-то говорит ему, sa oled teinud rumalaks ennast täna. ты выглядишь глупо сегодня. Tead, me elame sellisel ajal, Мы живем в такое время, et inimesel on oluline tema reputatsioon. что человеку важна его репутация. Ma imestan, kui paljud inimesed, Я удивляюсь, как многие люди, nad panevad uhkusega ülesse. они с гордостью выставляют. Ja üldse see oli igivana küsimus. И это вопрос вечный. Kas Facebook on Jumalast või kuradist? Facebook это от дьявола или от Бога? Ja siis nad panevad uhkusega ülesse pildi. И они с гордостью выставляют фотографии. Vaktsineeritud. Я вакцинирован. Ma olen näinud Facebook on täis sellised pilt. Я вижу, Kristlased panevad ülesse. Vaktsineeritud. христиане ставят, я вакцинирован. Raami sees niimoodi. В рамке. Ja siis keegi siis seal on nagu teine partei. Есть другая партия. Nagu saduserid ja variserid, see teine partei. Söön hommikul ühe võileiva. Или другая партия. Ем утром один бутерброд Vorstiga. с колбасой. Olete näinud sellised? Видели такое? Ja ma vaatan. И я смотрю, Ja ma ei näe mitte kuskil, и я не вижу нигде, et keegi paneks ülesse. Päästetud. чтобы кто бы поставил спасен, Täis püha vaimu. наполнен Духом Ma ei Святым. ole ühtegi sellist pilti näinud. Я не видел ни одной такой фотографии. Ma ei ootagi seda, Я не ожидаю этого. et need väljaspool, Это внешнее. et nad väljaspool paneksid. Чтобы это внешне выставляли. Aga need, kes on pulmasaalis, Но те, кто на свадьбе, в зале, ma ootaks, et nad paneksid selliseid kirju. я бы ожидал, чтобы они такое выставляли. Tajas passioon. Täis püha vaimu. Наполнен Духом Святым. Täna jälle täis püha vaimu. Сегодня снова наполнен. Võib-olla tuleb selline päev. Возможно, Tulgu see päev juba будет ruttu. такой день. Me paneks sellised kirjasid ülesse. И пусть такой день придет, чтобы мы такое выставляли. Maksa 10. Заплати десятину. Sa platšud esitinu. Maksa 10. Плачу десятину. Haara kinni seal. Näoraamatu inimene. Haara kinni. Вот Uued pildid tead. учись и ставь новые фотографии. Anneta kogudusele. Пожертвуй церкви. Siis igasugune kirju saab teha. Можно разное выставлять. Jeesus on issand. Иисус Господь. Miks me seda ei päeva? Почему мы это не ставим? Aga meil on reputatsiooni tähtis. А у нас важна репутация. Oi, kuidas ma võin pildile jääda? А как это? Я же буду на картинке. Oi, kogudusest ei tohi ülekannet teha. Järsku mu nägu jääb pildile ja keegi tunneb ära. Нельзя трансляцию делать, а вдруг я там засвечусь? Нельзя. Ma ju ikkagi töötan Я же все-таки работаю. sellises tähtsas kohas. Очень важном месте.
Võib-olla see ei ole teile aktuaalne, aga ma olen näinud selliseid suhtumisi. Возможно, для вас это не актуально, но я видел Me такое hoolitseme отношение. oma reputatsiooni Мы eest, заботимся о своей репутации. aga tegelikult tuleb hoolitseda, et meil oleks riided. А нужно заботиться для того, чтобы у нас были одежды. Ja teate, ta ütleb siin ilmutuse raamatu 3. peatükis И он говорит в книге Откровений, в 3 главе, ja 5. salm, 5 стих, kes võidab. Ilmutuse 3:5. Kes võidab? Kes võidab? кто победит? Kas koroona või meie? Корона или мы? Kes võidab? Kes võidab, see riietakse samasuguste valgete rõivastega. 3:5. Ilmutuse 3:5. Ilmutuse raamat, Откровение, 3:5. Откровение 3.5. Kes võidab, seda riietakse samamoodi valgete rõivastega. Побеждающий облечется в белые одежды. Ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust. И не изглажу имени его из книги жизни. Ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Jeesus ütles, kui te ei häbene mind, Иисус говорит, если вы меня не стесняетесь, siis mina ka teid ei häbene. то я вас не стесняюсь. Hallo. Алло. Kui meie ei häbene teda, Если мы его не стесняемся, siis tema ei häbene meid. он не стесняется нас. Ja vaata, mis ta ütleb 3. peatüki 18. salmis. И посмотри, что он говорит в 3 главе 18. 18. Ja ma annan sulle nõu, ilmutuse 3:18. Ja ma annan sulle nõu, Советую тебе osta minu käest tules proovitud kulda, купить у меня золото, огнем очищенное, et sa saaksid rikkaks. чтобы тебе обогатиться. Kuhu investeerida? Куда инвестировать? Inimesed mõtlevad, Люди думают, kuhu investeerida? куда бы инвестировать? Hõbedasse või kulda? В серебро или в золото? No Eesti riik ostis aktsiaid, kulla andis ära. Эстонская республика купила акции. Atka saali saab sooda. Aga Jeesus ütleb, osta minu käest kulda. Но Иисус говорит, купи у меня золото, Ja et saaksid rikkaks. чтобы тебе обогатиться. Kes tahab rikkaks saada, osta Jeesuse käest kulda. Кто хочет быть богатым, купи золото у Иисуса. Ja valged rõivad, И белую одежду, et nendega riietada. чтобы одеться. Ja et ei saaks avalikuks sinu alasti oleku häbi. И чтобы не видно было срамота наготы твоей. Ja silmi võida, et sa näeksid. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Ja tead, ma loen veel 2 kohta. Я прочитаю тебе еще 2 местописания. Siis ta ütleb Efesuse 4 И тогда он говорит к Ефесянам 4 глава, ja 24 salm. 24 стих. Ja ta ütleb, ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õigsuses ja vagaduses. Efesuse 4:24. Riietuda uue inimesega. И облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õigsuses ja vagaduses. Ja 1. Korintuse 15, И 1 Коринфянам 15, 54. 1 1. Korintuse 15, 54. 15, 54. Ma loen juba 53. salmi. 53. Начиная с 53. Sest see kaduv, Ибо тленному me oleme kaduv, мы есть тленное. me oleme põrn, Прах. Мы есть прах. me oleme kaduv. Aga me peame riietuma kadumatusega. Но ибо тленному сему надлежит облечься. Et see surelik riietuma surematusega. Облечься в нетленное и смертному сему. Me peame surematusega riietuma. Облечься смертному. Sa aru, liha lõpeb. Плоть закончится. See lõpeb. Закончится. Ja me oleme riietatud surematusega. И мы должны облечься в бессмертие. Sest see kadu peab riietuma kadumatusega. Ja see surelik riietuma surematusega. Aga kui see kadu riietub kadumatusega, 54. Когда же тленное сие облечется в нетленное и смертное сие облечется в бессмертие, Ja see surelik riietub surematusega, siis läheb täide sõna, mis on kirjutatud. тогда сбудется слово написанное. Surm on neelatud võidusse, surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel.
поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. ja 57. salm ütleb, aga tänu olgu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. 57 стих говорит: благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. ja 58, niisiis mu armsad Итак, братья мои возлюбленные, vennad, olge kindlad, будьте тверды, kõigutamatud непоколебимы, ning innukad всегда issanda töös. преуспевайте в деле Господнем. siis mäletad, kutsed, Помни, приглашение, kutsed, kõigutamatud, kindlad, непоколебимые, тверды, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. что труд ваш нечетен пред Господом. aga see, kellel ei olnud riiet seljas, Тот, у кого не было одежды, mis sai temaga, что случилось с ним, mis juhtus temaga? что произошло с ним. ja ta ütleb И он говорит Mattuse 22. peatükis от Матфея, 21 глава, ja 12. salm. Jeesus küsib, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Mattuse 22, 12. Kuidas sa oled saanud ilma pulmarõivata? от Матфея 21, 22, 22-12. И говорит ему друг: как ты вошел сюда, а не в брачной одежде? aga kuidas me saame riided, А как мы получим одежду, kui me riietume? если мы оденемся See surematu. в это бессмертие? Me usume, et Jeesus Мы верим, что Иисус maksis hinna. заплатил цену. Me hoiame sellest kinni. И мы держимся за Me это. riietumegi. Мы одеваемся в это. Saad aru, see ei ole silmapilkne. Это не мгновенно. Sõjaväes me pidime 45 sekundiga riietuma. В армии мы должны за 54 секунды одеться. Ma ei tea, millised on tänased normid. Я не знаю, каковы сейчас нормы. Aga sa võid olema rivis. И ты должен быть в строю. Aga tavaliselt see võtab aega. Но обычно это занимает время. See võtab aega. Это занимает время. Ja see on meie elu, me riietume selle Это наша жизнь, и мы в это одеваемся. Me käime neid teid Мы идем этими путями siin maailmas. здесь, в мире. Meie riided vahest saavad määrdunuks. Наши одежды иногда пачкаются. See on tõsi. И это правда. Meil on valged riided seljas. У нас белые одежды. Oled käinud valgetes riidetes? Ты ходил в белой Ma одежде? vaatan, mõned inimesed, neile meeldib valgetes riidetes käia. Я смотрю, некоторым людям нравится ходить в белой одежде. Mulle meeldib käia mustas. Мне нравится ходить в черном. Siis ei paista plekid välja. Тогда не видно пятна. Sa oledki nagu Batman. Как Бэтмен. Aga saad aru, me käime, need valged riided määrduvad. И мы ходим, и белой одеждой пачкаются. Aga Jeesus ütles, Но Иисус сказал, mäletad Johannes 13. помнишь, это Иоанна 13? Peetrus, ei, Jeesus, sina ei pese mu jalgu. Нет, Иисус, ты мои... Петр сказал, нет, Иисус, ты не моешь мои ноги. Ei, sa ei pese. Ты не моешь. Jeesus, puhtal on tarvis ainult jalgu pesta. Иисус сказал, чистым нужно только омыть ноги. Miks jalgu? Почему только ноги? Sest jalad käivad. Потому что ноги ходят. Me käime sellel maailma teedel. Мы ходим путями в этом мире. Ja me saame vahest määrdumus. И мы иногда Isegi kui пачкаемся. sa kevadel, sa vaatad lomp siit, lähed siit. Весной ты видишь, там лужа, там лужа. И снова смотришь на Pole ботинки. mõtet isegi puhastada, no sügisel Нет, puhastad, siis on нет kuiv. смысла ботинки чистить. Aga me vajame puhastust. Мы нуждаемся в Meie riided oleksid puhtad. очищении, чтобы одежда наша была Me чистая, käitsime andestusest, puhastusest, чтобы мы ходили в прощении, sest me ei tea, millal потому что мы не знаем, когда. on Jeesus meie keskel. Иисус среди нас, Kui ta tuleb mulle järgi. когда Он придет за нами, Ili sa За мной. minu järgi. за мной. Jeesus võib tulla, meil on selline laul kunagi. Иисус может прийти, была песня такая. Jeesus võib tulla hommikul või õhtul. Иисус Mäletad? может прийти утром или вечером. No, raadiokuulajad mäletavad kindlasti. Те, кто слушает радио, помнят. Jeesus võib tulla hommikul või õhtul. Иисус может прийти утром и вечером. Ta võib keskpäevalgi tulla. Он See on может niisugune sõna. и днем прийти. Ta võib iga hetk tulla. Ta võib iga hetk tulla. On pritsib. Ja tead, ma tean, millal saab inimene vanaks. Когда человек стареет, See on nüüd tasuta teile. это бесплатно вам. Millal saab inimene vanaks? Когда он стареет? Ma kuulsin seda. Я слышала это. Kui sul on tuttavaid sealpool, Если у тебя знакомые оттуда, Tamm, там, Lüganusel rohkem kui Kiviõlis. больше их в Люгану, чем в Кивиле, Saad aru? понимаешь? See surnuaias Там кладбище. on rohkem tuttavaid kui siin. Там больше знакомых, чем здесь. Mul on juba päris palju seal. У меня уже там много их. Nii paljusid inimesi ma tean, kes on käinud koos minuga ja neid ei ole enam. Я знаю очень много людей, которые ходили со мной, а теперь их нет больше. Neid ei ole. Нету.
mõned võtsid kutsed vastu, mõned ei võtnud kutsed vastu. Некоторые приняли приглашение, некоторые нет. Ma ei tea, Я не знаю. mis neist sai lõpuks. Я не знаю, что с ними в итоге Usaldan случилось. Jumalat, Доверяю Богу, et tema on õiglane. что Он праведник. Aga minul А у меня on kohustus есть обязанность vaadata oma riiete järgi, следить за своей одеждой, et need oleksid seljas. чтобы они у меня были, на мне. Et ma olen Jeesuse käest need ostnud, И чтобы я их приобрел у Иисуса. mitte enda õigsus, Не от себя, не свое не праведust, свое, vaid tema õigsus. но Его праведность. Mis tema tegi. То, что Он сделал. Ja see ei saanud sõnagi suust. Ta ütleb siin edasi, 12. salmi lõpp, ja see ei saanud sõnagi suust. И он же молчал. See oli ehmatus. Это был испуг. Ta ei saanud sõnagi suust. Он молчал. Siis kuningas ütles teenijale, Тогда сказал царь слугам: siduge tema jalad ja käed ja visake ta välja pimedusse. связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Saad aru, kui sa oled ilma Jumalata, sa oledki pimeduses. Если ты без Бога, ты есть во тьме. Jumal on valgus Бог есть свет, ja seal ei ole pimedust. и там нет тьмы. Jumal, Taavet palus, Давид просил: Jumal, ära võta mult ära püha vaimu. Господь, не забирай у меня Духа Святого. Ära võta mult ära. Не забирай у меня Духа Святого. Jumal, hoia meid valguses. Господь, храни нас в свете. Sest kui me käime valguses, Потому что когда мы пребываем в свете, kui me käime valguses, мы ходим в свете, siis on meil osadus üksteisega. тогда у нас есть общение друг с другом. Ja tema veri И Его кровь peseb meid kõigest ülekohtust. обмывает нас от всякого осуждения. Kõigest ülekohtust. От всякого осуждения. Ma tahan, et mul oleks riided seljas. Я хотел бы, чтобы у меня была такая одежда. Ma usun, et sinagi tahad. Я верю, что ты хочешь. Ja see ongi Paasa pühade mõte. Это и есть мысль Пасхи. Saad aru, kui nad tulid välja Egiptusest, Когда они вышли из Египта, tall oli surnud. Агнец был мертвый. Uksepiidad olid võitud verega. Косяки дверей были помазаны Kõik, kes кровью. uskusid, Все, кто верили, kõik, kes uskusid, все, кто верили, need tulid. они пришли Usu Jeesusesse. в вере к Иисусу. Usu Jeesusesse. Верь в Иисуса. Haara kinni tasta. Держись за Него. Eestimaa, usu Jeesusesse. Эстония, держись за Иисуса. Hoia kinni Jeesusest. Держись за Иисуса. Tema on meie lootus. Он наша надежда. Õnnistatud pühi kõigile. Благословенного праздника всем. Aamen. Аминь.